Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мен койлор тарапка келдим. Бүгүн Баткен шаарындагы борбордук мал базарында бүгүн 4-сентябрь суббота күнү. Бүгүнкү күндө баалар кандай? Биз мындан алдыңкы чыгарылышта силерге ушул эле базардагы уй букалардын баасын көрсөттүк эле. Азыр кой менен кочкордун баасын дагы сурап келебиз. Assalamu alaikum. Qanday siz yaxshisiz? Qancha bo'lsa qo'zlaringiz? 7,5-8. 7,5-8 dan. To'xta bular, Qo'z, martdagi qo'z. Martdagi qo'zlaringiz, 7,5-8 ming. Yaxshi. Qo'zlar 7,5-8 dan. Mana qo'shqor so'rash. 5 millionda hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qanday qo'shqorlar qancha oldi? 30 ga bo'ldi. 32 sarmi? Arashan. Arashan, ha? Mına tuğanlar Arashan parodasındagi qo'shqorlar 30 ming kem bor edi. Qancha tish bu? 2 tish, ha? 2 tish ekan tuğanlar. Qaranglar, Arashan parodasındagi qo'shqorlar 30 ming so'm kem bor. Siz doim qo'shqor bo'lasizmi? Shiktin olib keluvchi. Şirketten alıp gelgesiniz. Hem qo'shqor izlegenler, Arashan izlegenler çalsa sizden alsa bulağı degen mi? Telefonu aytıp koyarınca. Kun izlep жаткандар көрөт. Жакшымы. Мына 30 миң кем бар дейт. Arashan parodасына qo'shqorlar. Qaysi ага сиздин qo'zlaringiz? Mana Serkanishga qo'zlarim. Noshular mı? 5 mingdan. Ana shunday qozona katta qo'zi, o katta qo'zi ham 5 mingdan ekan. Ama var 5 ming so'mdan bor. Men olib sotardim Leylekdan. Mal arzon bo'lib o'tadi ekan, go'sh qimmat bo'lib o'tadi. Leylekdan bo'lasiz? Men Batkendan. Batkendan bo'lasiz. Yaxshimi. Mo qo'zlar qaranglar 5 ming so'mdan. Narsasi qimmat ekan. 11.800 so'm. Shakar 65 so'm, 70 so'mdan bo'lib o'tadi ekan. Et ayting 5 so'm. Mal arzon bo'lib o'tadi, et 500 so'm ekan. Neden de öyleysen bu şey? Nege tushib ketadi? O kasaplar bölekte sen mi yeseniz bakmalarda aladi. O içinde mandaymağa yor kavurgası. Bizikide bireyli ham bu o zaman mallarda. Şonçun arzan ekan. Semiz koy boshqalar dag'ila qimmat. Dag'ila qimmat. Mana ular demaydi. Et bag'itindagi mallar qimmat ekan. Qimmat. Uylar arzon. Shunda ham et tushmay yotadi. Et tushmay yotadi, to'la. Hukumat narsalari qimmat ekan, to'g'ri? Oo. Bunlarda 5 milyon sattınız abi. Yok oldu. Bunlar 5 milyon sattım. Karangılar 5 milyon so'mdan. Siz aldınız mı? Aldım. Bağasız da. Nasip olsun aka. Yaş durumuz hem bu işiden ne kılaydı? Ondan satsa oladı ekan. Tura. Taşta girmiyor ha? Molcada dağını qo'shqor qo'ydun. Atayın şunday setkanın içine koyup qaraydı ekanlar. Assalomu alaykum. Qancha so'rabsiz? 15 ming so'radim. 15 ming ha? 15 ming eko'ni o'je bir-birdanmi? Yaxshi. 15 ming so'rabsiz. Apilchiqdi, sırayveradi tuğanlar. Qaralab turib, qo'shqor kimdan bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Chef, qo'shqor qancha? 40 ga turamiz. 40 ming. Bu ne Arashanmi? Yo'q, Gisardan. Gisara qancha tish? 4 tish be. Moyo 4 tishdi. Gisar qo'shqor 40 ming so'm kem bor deydi tuğanlar. 40 ming so'm. Bularınız qancha? Bular ham qo'shqorlar ekan, ha? 17 ming bo'ldi. 17 ming bo'ldi. Bu qancha? Soda bo'ladi, ha? Bu 17 ming deydi. Jashroq ekan bu. Bu 2 tish. Bu 4 tishda 40 ming kem bor deysiz. Gisar qo'shqor izlaganlar. Ko'rdingizlar da 40 ming so'm kem bor. 4 tishda gisar qo'shqor. Hozir dog' ko'ramiz. Jo'naka qo'shqorlar so'rab ko'rish. Qancha oldi siz qo'shqor? 15 pulni berdik. 15 ga bermadingizmi? 15 ming. Bular qanchadan bor qo'zlarimiz? 7 dan.
7 mingden ha. Kozlarınız 7 mingden. Koşkor 15 minge bermediniz. Жақсы oldu. Koşkor 15 min boldu bermedik deydi. Бұл жерде дәріске только қошқар екен, біз сұрап кіріп көрейікші. Ассаламу алейкум. Шеф сізден бе? Қошқарларыңыз қаншадан болды енді? Болды деген. Мынау ең дәріске қанша мынау шу? 35 мың, Гисар ба? Арашан ба? Дайым шу Арашан қармай тоқшайсай? Телефоныңызды айтыңызшы, мен іздеп отқандар чалып іздесе. Bazara keliversin de. Келеміз. Айтпайын дейді телефон. Базарға келсеңіздер, шыл жерден алсаңдар болады. 35 мың сомнан Арашан пародасындағы қошқалар. Ең арзаны қанша, ең қымбат қанша, ошаны айтып қойыңыз, шеф. Шеф, кичинелер қанша, ең чоңлары қанша? Низкий, высокий сел. Кішінелер 30 деймін, сұрайттарда. 30 мыңнан, а? Арашанды көріңіздер, ең арзаны 30 мың екен туғанда. Баткенден мал базарында. Келеріңіздер. Так. Урматтуу көрүүчүлөр, бұл чыбаныш только қой қошқорлар. Азыр дагы сұрап көрөбүз. Қанша болды? Салам алейкум. 35 сұрады. Қошқорларыз. 35 мың ме? 35 мың. Екі тиш ми? Bu mınау 4 tiş, bu 2 tiş. 35 mingden sırap жатады, мына ошо сіздер көрүп турган қошқорлар 35 мың сомдон. Жакшы. Чабарман Тескобаров каналы. Канча болду козларың? 9 миңден бе? 7 мың сомдон 10 мың сомго чейинки аралыкта урматтуу көрүүчүлөр жақсы эле коз алсаңыздар болот, бага турган. Қанша қалды? Bu satıldı, 13,5 mingге satıldı. 13,5 mingге? Мынау қошқор 13,5 мingге сатылды. Қараңыздар. Ұрғачы? 13,5 мың. Қойды екен ал. Қой екен, адаштырып алып. Қозыларды ушундай урматтуу көрүүчүлөр 7 миң, 8 миң, 10 миң, 12 миң сомго чейинки аралыкта жакшы коз алсаңыздар болот да. Азыр дагы аралап көрөлүчү. Мына қошқор сатылды, бирок суралган жетишпей калды. Аксага канчадан алдыңыз ушуларды? 13 миңден алдыңыз ба? Мына соолуктар, койлор. 13 миң сомдон. Жакшы да сатып алыптыр. Реальный баалар да туугандар. Реальный баалар. Азыр да билеккесин сурайм да. Мында сокы. Қошқорың қанша? 21 миң болду ба? О, нормальный қошқор екен, а? Қаншта қошқорың бар? 4-та, үйде дагы битти бар. Үйде дагы битти бар. 5-та ушунда. Бардыгы 21 миңден ба? Зор қошқорлар. Анау кызыл қошқорын сат. Қайсы дейсіз? Katta çocuklar. Ha? Parada? Güzel çalışlar. Güzel çalış be. Mağ koşkalar olur, güzel çalış ekan. Şuna parada var ekan. Tuğanlar bugünkü bağlar uşunday negizden. Şef kaçı oldu? 15'ler. 15,5 mingden ha? Eko 15'ler. Eko 15,5 ming. Жақсы oldu. Qancha oldu? 10.800 bo'ladi. 10.800 ha? Ne qo'ydi ko'rdingizlar? 10.800 so'm olibdi. Qancha oldu? Qo'zlarda 10.800 dan qo'zlar. Hurmatli ko'ruvchilar, men bozordan chiqib qoldim. Bitib qoldi bozor. Men dag'i aralab bitdim. Qo'ylardan qo'shqorlarning bahsini bilib oldim.
мына ушундай биздин Чабарман каналы менен ар дайым бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр. Козлор канчадан болду? 6,5 миңден алдыңызбы? 6,5 миңден сатып алыптыңдар козлорду, көрдүңүздөр. Алдыңыз, сатып алдыңыз. Өтө жакшы болду. 6,5 миң сомдон козлорду дагы алса болот. Мен жинтиктен урматтуу көрүүчүлөр, ар дайым биздин каналдан бирге болуңуздар. Чабарман каналы ар дайым жакшылыктын жарчысы сиздерге Баткен облусундагы, дегеле Кыргызстандагы болгон жакшылыктардын бүт баарын чагылдырып турганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.